Kirigira ntugwe kwe kiumia nithirite nindi muthenya yotherimi kwatweni Nteto Weru Thaa Mugwanja ntune ya beti tinyari ombeto Phineas imana na tukiambirani ati nindi kundi kimwe kitikia kithirikari na rietwa Rotary Club of Kenya ikithirite iki hamwe na kwatana na rwangiro kurongamira mitho wande ni nthiguru ya Kenya na kwambire nindi mubango yo kwanda miti na baithirite bakianda miti nkuruki ya mana 5 bakiario ntubo bawite nindi mubango yone kaitene kakambura utire bakwanda miti itekuniera ngiri 19 kumenyera rera rionekete kuthuka bunene mwanikio Nteto mwera kirigia na utwambirie cio gikundi kimwe gijikene ja Rotary Club bagwatanirite na KFS KWS omwe na igundi bingi mwanya mwanya nibejete amwe na kwanda miti nkuruki ya 500 muro jumwe nteresa maidisa bagicona kia buri ja njire imwe ya kumenyera rera mono kagite na kambura itete na mbere kura kembe kato yetiaga kingo tomba kwanda miti na tumba ku make sure that mitiji ikathema kuwatira kamuru akakenda miretiaja nikingo kwe okuna ruiro kugana na romba gutethia community iji na twi district tukwe encourage muno Rotarians bawo as a team beturi na Rotary Club of Laikipia Highlanders tuna Rotary Club of Nyeri tuna Rotary Club of Meru tuna Rotary Club of Njunja na tuna Rotary Club of Vikarund na ruo kwanda miti te actually na ruo tiro ya mbere ito andite miti kairi poruguru arona nigwete 100% twandire mwisho July kira tukuthithia muno ikumenyera jaraja tuthiurukirite itu ina partners baba ingi para partnerite natwi kenda tumba gukinyithia onto bobo mudia. We are taking care of the environment. Other programs which we are doing are cleaning our rivers. Our rivers are in a mess, and over and above cleaning them, we are planting seedlings along the river. We are also promoting what we call water harvesting, storage and recycling. Water is very important, and it's said the next war will come because of lack of water. To me, conservation is a key subject in my village. I love this village because they really wanted to conserve the catchment areas along this area, but due to the challenges that they are facing from the pastoral community, some of them are not keeping the laws. We are coming together to start or to continue our process of regenerating the land, because the conservation conversations have not been around regeneration and conservation. It has been more about activities, tree planting activities, and we don't need activities, we need processes that will enhance conservation for sustainability. Gikundi giki ni kirombete kari gusiritira kwa wingi kwanda miti nja ciao ibarine omwe na masukuru kagite na kambere ya mbura etatenia o indire barombete thirikari kugwata mbaru mutaratara juju ni kenda kuongera mung'ana jwa miito aja nthigurune na kumenyera tumo twa nduji ndakora pon kinya government yetu ya Meru, Isiolo, Laikipia na national government bomba kuthuki initiative ye ya kwanda miti nikingo antu batomba nonto environment twako uteka care of environment ya kututhukia nyumene nonto yora ryobo kuona ukona ngombi chikwire antu bakwire tonto bokingi nonto bakora kumenyera environment so twakora upon other sponsors but we on board and make sure ba support this initiative na tiga ku support yake kinyamiji yenu antura baba ya bonde ibande miti nikingo kenya kutumenyera target yetu ikwanda nkurukia miti ngiri 10 season yeje na kenda tumbo kinyira target yetu no mwanka tunenkera antu bangi bande individuals kana maskuru kira tu target muno imiti ya matunda kenda no imote juga itangugira jo batere kukiria kuthithia rera neka arito baba matunda. We have been conserving the springs in the Isiolo, along the Isiolo River since January, and this initiative started in the Rotary Club of Meru, Kenya Wildlife Service. We also brought on board organizations like Action Aid Kenya and many others who have been joining us along the way in making sure that we don't just plant trees, but also we help in regeneration of the springs and we increase the water levels and volumes in the river. Nki reportera weru weekendi kuma maidisa bagicigona kia buri mbeta mawira kirigia
Nangero kuo ni ate munini wangabana ndene akaunti ya Meru Nteto na kinyite ntere chegembe na nende ya kinyite kinyamarombe nende ni kanisa ya Maua Methodist ni ara nende adiatene na tungeria bangi akathomba na mwandiki wetu Nteto Mugwanja na kuthiatira ontubwende atone buramante direte ya gitana mbere ntere yu. Washukuru nyote kwa ile support mliwapatia wakati huo. Ya kwamba kwa notice board is a very colorful Ntere chamarani ndini kondekete nchobindeni wado ikingi abunene ntubirani ndi butirete kinyakari bantere ubake ya mwana wituri abayibo bongo kurwa na nchobie bakiwa ni umunane ne bona atongeria batukunwana na ndoe moniketo Nteto mati mugambi nakunirite ontubone ridorega na nautwandwe kinya. Nchobi ndege watho inchobi tabura marwa mantura nchobi tabura mogacha nchobi tabura changa kathoroko muna ngucho oke na nkinya motu inwite andama kunywa keria mwankano tonera bibino nkundire ndo ana nchobi ndege watho yamberie kwamberia kuoneka ataka kuingia maturani na bwato iba ntora mwanya kwamberia kumikoma na nkinya komerega arakire wandia mwembege chigombunge kya mara ekuruba gauteni bambarinu iba bamberia rugendo ruru maandamano mantugo gwa ntugo kiumia gwa kiumia maekuruba bagauteni marakinyera sisi wa mwembeto Helen Kare mbari cha magutuni wa ndini wenu. Na kuanzia leo kuendelea tutashughulikia hilo jambo. Tuhakikishe hiyo pombe imeisha. Amona Helen Kare kwaria chianchobi no etanyia mwanka ekuruba babare kiraro turo migongo ikinya gwe kinya ntora wantora mochie kwa mochie ko gwemana na rugi banchobi no bake bakuthagia na nkinya ko Weru Thaa Makurunguni marabarugagira nchobi no. Auni mwana wako rugatika kulinda mwana wako laja ndagerie ku ante ko mano ntundero kamusegwe mama gutiwira kumba kuruta kuma mbari no chiagauteni mugerekano kuoneka atongoria ba matora bake thirikari tabura kuruba nyumba 10 machabu chibo sisi na nkinya mandi sisi barakundwa nurume kuthunganira na nkinya kugwemana na nchobi no ndege iwatho. Tumeamua na timu ya security kwa Mara sub county hatutaki pombe haramu kwa hii sub county yetu. Atongoria baba bake thirikari baramberia mechako ntugo gwa ntugo kagita wakagita ara magana marita cia nchobi ni gwatitwe na irenge kwenyangwa na thuganirwa bakira wa kotini. For the last 2 weeks nitwetorete over 10,000 liters of illicit brew. Ndo ana nchobi ndege iwatho kiri gichigombunge kya marera thukia muraini unge wa gisiasa ikube atongoria bagichiacha bakionekanaga ataka bakugwata nchobi no kurugwa mbaru. Utaka expect mwanasiasa gakuota bakinuthia bagotendia kurwa na nchobi. Hapana, those are our employers. Wambo kutiko nchobi ni amasibu. Teni yondo wakolingerwa kura tuntenda kuga nguru na ngere kijunya kwa ngakologa kao teuga kuri madare akwe madare mena na madare mena Nairobi anto bakati ya baketi magwa gutewitagia Nairobi kunywa nchobo gachoka kubonyo madare ma mwembe bobo bumerete ekube nyuma ya atongoria batoni chakoria atongoria baba bagechiacha kuthungira na kugwatana kenda korwa na nchobi eno na nchobi eno ne kurugirwa kuntu kumwe gukumenyeka. Even the government is aware na government ne kumea ne kurugirwa kuntu gukumenyeka. Wagia bwankari chia kugwata nchobi eno na nkinya mainyama mebuko magotigira thuganirwa bakugwatwa na gukinyithwa kotini kuratwikira ndwa ya nchobi eno mpanga na nkinya mpinge nene umwe wito wakare twagwata nchobi kumitungire na kamuthaka kaega form 2 karegete skuru gakiendagia nchobi na gacoka kaula ona gina ne araurite no katwa mugwata kaire
bekenyuirioni kingi agaigwitwa kibatani gutwika gutire bubu nene athuganirwa baba Nchobi ndege iwatho bethagirwa bakiruthirwa kana kuthukirwa makinya marito barambirio turiki na kinyararo kiria tongoria bara bathija na mbere kugwimana na Nchobi no maturani. Hapo mbeleni nilikuwa amefanya hiyo kitendo ya kuchoma nyumba ya mzee wa village manager, mzee wa nyumba 10 na akatoroka. Alitoroka outside the county. Kiriro kiratigirwa aturi bara batura gukayana nkinya kurira Nchobi no ntugo gwa ntugo. Kiripotera Weru TV rogonorwa mwanya mbitagwa Mateni Mugambi. Nakio ikundikira nindi kirutaniritie kenda koyanirore no tiera kaunti ya Meru ni kwithia kibunja kwibatariritie umbani warapa wite mwankira nindi boyanitirore 60 bakiongele bawite kutina omo bakoyanirore binonto kinya Meru bobongo ibonete murio na kinya thina ire ikoneka deni akaunti ya Meru chotungire bakiongela na kuwa mwankira nindi atungire bate kwatanira mutugikare kato chikinya ninje yala madete na ikundi kiawe kira kiritite kuthurania saini kiri mwingi cha kuthangarania kaunti ya Meru bakiuga nandi boni batete wirigiro na tongiria bara bathurire bakiuga ni bala baete metho bona kitha ukagia ngwataniro ire tumbite kuonekana Mwankira na Arua ikuginya gitariria Ameru bakunoga bara iri na uthuganira kwithirwa ngwataniro ikoneka lakini nandi igukaraja ka ngwataniro itionekana nikio tumio kona Ameru batusukumite atwe anene betu bara bainge batera umage campaign mund na rira twege campaign together twege campaign mund mnene agirwa mantundu na ikuthurania ntundu aime activita ati munene oronge araugire bo munene orauga bo munene oranduma munene oraruma oronge yaute ya manto tukwenda twe wananchi twathiurungire ona ara kunde tugwita antu bate kwenda kuigua ati tutejukia signature ontu bariuga neka tukabatiga batina option ontu bakuona antu baje kabatina ngwataniro kinya nandi nontu no kuigua kethira ya gavana no wagwita kirumanaga kana kiara ya mantu jabangi na bokinya babongo nyethira ibakiri no kuigua ndiguru na no bakuga batina ngwataniro bariuga wethira wina thina wete okari na governor directly athrawe na thina ingi wete wali na baitu kurukini baugite bokira bakwenda na mukadi wa Meru akwenda thai ni miario ya witi na mbere na nkuruki bakiuga kinya kaunti ya Meru ni etigiri na nyuma na mirandi ya witi na mbere kumane na mpathura chikuonekana kire atongeria mantu yara tukwenda twe wananchi thai kuga ngania na arabwetheria ndaracha na itubwirita kwithira tukibwithairwa inya batwe ngania na arabwitheria barabara itubwirita kwithira tukibwithairwa in short Meru county itutigi nyuma thai ukeya kubwitha in comparison with other counties ingi they have moved on lakini batu ara tuti thai twe Meru county itutigi antu utiagirite na maka confirm thai Meru tukulose county ingi kai kuendelea ndina information ya kuonania kinya investors kana ndona barabara ali mubango na kweja Meru bagwita the neighboring counties nontu kutina wiwano kutina ngwataniro kira tuna kyo marumi nderenge na Mumeru wa kunoga na muthia buruba kiaria ni baugite Mwankira na Arua ni barikite kuthurania saini 60 na Moroto Jone kuthurania saini 300 na ndi mwananchi aliuga batu tuendelee kuthurania signature chiang'ana ibo bakauga uria bakwenda kukarika na signature ituthuranitie chirio nkurukia 60 ire irio na tutigerie mbuga 15,000 nyethera batu turenda 300 na kethera mwananchi nuo kuuga twakuretera wenda gusaina isasawa wetho tukwenda usaina isasawa kia kwithira kwirutere ni ukona rutebui uyu lele saini eku tubarite urabukona nwa bukona agirite bwa muchokia nora bukona nwa tumathina chithira chirio ninge bomurite nkiripotera Nteto cia Weru wikendi ria kwaritwa ni Mutugi Kare no nikumira kinda tu ya Mutugi wa Karete kwitha tukaira gatanta kana tukonoka ani niende nchokerete na Nteto ingio eta kuraya
inya star 812 star 977 hash wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku. إخواني ترك النفوس بلا علم ولا أدب كترك المريض بلا طب ولا آس. Ndugu zangu, kuacha nyoyo zetu bila ya elimu wala adabu ni kama kumuacha mgonjwa bila ya matibabu wala dawa. Inya star 812 star 977 hash wikira nyoyo zetu jasikiza tuni yeku. Nandi no wikire ntumiri yeku ya muchemanio kiatho kana ntubwa gitumi ukwenda bukinyira mwingi amo na ntumiri cha mathiko kiri kameme ka Weru FM 96.4 ntuko chionde na chiringi 15 akio kiugo. Ntumiri yeku no urete studio cha Weru FM kirogine Meru mbere ya thaa 11 chiogoro ntuko chionde kana uringe na mbeji 0700 117026 no gatetheka. Ntumirije kathoma gwa themo chiogoro ontuko ni bwega no ntubagwite na mbere gutugwata mbaru ni batwe Weru bwaku atugukinyirie ntumwe kwari okwende kinya. Weru FM 96.4 rumuri rwa Ameru. Uraigwa nkumu ya mubango jothi Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera ndigiri mwanya cha masters nthigurune ya Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya B plane gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Guchiandikithia riongera mutandao jetu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Ofisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorincheke Street, Meru Town. Turinge thimu gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program, empowering Kenyan students. Na tuchokere kuma kaunti ina Tharaka-Nithi nara nende MCA bamabambungi ya kaunti ya Tharaka-Nithi ibetete na kuliunga ndene ya factory moya kubwithia tauro chiotheru chiana bare bakiaria ne batarerete nende kuria kwanirwa ko kumania na ugoti barabwithia rabugiti takwa intobia kubwithia tauro ibakiwa tionto bwagirete nonto factory ni direcea na tauro yo therinde ne achukuru 39 Samuel gishimaka tumenya thiende twekinya. Indi ungaya bamaba MCA ba kaunti ya Tharaka-Nithi kiwandani ya kuthondeka taulo chia mweri kira kirugamiritwe igikundi ya St Peter's Lifeline Kajuki batongeretwe imukaredigiti wa kamite ya ugima Morris Maugo uranowe MCA wa wadi ya Muthambi. Kirindi ungeno MCA baba ibamenyete ati amwe na kuigwa kiwanda giki ikigunaga anabari ba sub county ya Igamba Ng'ombe na njira ya kubata uluino gutare na marei intobio thondeki bota uluino ibire ya gwogoti bigikuruka Kenya kuma nthiguru chiome untubra MCA baba bakuga boti bateri. It's very unfair leo kwithira kwina mtu ena initiative ya gutedia ntu mashinani na akinethirwa na wena ko kirwa barriers ya taxes no ntukethirwa she is not making any profit lile akonenkera ciana cietu ciari sanitary parts ino aleba nenkera free of charge lakini wena akuriwa duties lile ako import raw materials. Kintu kira county government ya gitu kurutha ya Tharaka-Nithi ya gitu appreciate Veronica na ya appreciate Veronica ina we tumba go sustain murandi uyu nundu murandi uyu no wendere uacha gukekirwa matheo kathira ni murandi gutethia antu betu sana. Ende bariuga thirikari ya kaunti ni bateri wekira inya kiwanda giki kira kinenkanagira tauro ino kiri ari bachukuru 39 kenda bomba kuthondeka imbingi cia kwejana chukuru chionthe kaunti ino. Bobo tuntu bwa kawaida nuntu tikorutha wa Meru na tikorutha wa Embu uri Tharaka-Nithi unka na ingwetikia kuma kwamberia gintu kira kuga na thina nakio muno sana i production kuga gintu kiragire tukithura tukimutethagiriria kuona injirere gatima production ya sanitary towels ino chingia kenda na betu babe secondary na primary Tharaka-Nithi county nuntu tikaba twanza twari kenda tutikage na stress abanenkagira ugo banenkagira free twauga twi assembly ya Tharaka-Nithi tugasukuma wega kutwike Veronica na komba ko facilitatwa erwa ne tumutondekele ready market Tharaka-Nithi county tukaomba kugura sanitary towels ino na mbesa nini
tuka make sure ni gukinyira jana jetu ja Tharaka Nithi county kona jonde kuma Mukothima kweja chuka igamba ng'ombe kweja mara kila mahali. Maugo ariuga ari mukaririgite wa kamiti ya ugima akaira rwaria bunge rwa kwendekithia thirikari itetheria kiwanda iki ukura. That's a motion kaila ke na county assembly yetu ya Tharaka Nithi county na nkigwatagwania MCS batu inaboa tutwike is mandatory mwana wonde wa mwale Tharaka Nithi county na konenkerwa sanitary pads free ni Tharaka Nithi county. Sanitary tawa zumde shelves ni ya supermarket ili shilingi 50. Kugwe natoka mugorera na kibao at least aguchoka akuria production yake kenda distribute ata nteto tunde bantu twaruma. Nikanko basokeria nkatho muno nontu bwa ku pledge gututetheria ni tuturite ni mbikarite nkio na gatwina materials mbiganu cia kuthondeka sanitary towels nyingi lakini tugatwika limited ni staff iria twinayo kwa bagatutetheria no gubauga kugura sanitary towels at a cheap rate. Gintu kia mbere kira tukarutha ni kuongera staff tukaumba kuthondeka inyingi jumba kukinyira ana betu bonde bali twigwa tugikena muno. Materials twina jio mbiganu twina suppliers bago to supply constantly na kira akitwagite ni kumba kuandika staff beganu thaino twina bathandatu bare bago produce for the 39 schools. Enkiripotera Weru Weekendi kuma gichigo bunge ya chuka igamba ng'ombe mbita wa Samuel Geshima. No ne kuma kinda tunendea Samuel Geshima tukudatu igara gatanta kinda tucheto ne pe anonto bakwidira watanete na onimbeto Phineas Imana.